le hei tuna hian OMA ra siveng branch section 5 ron chunga kanom le towa tuna hei section 5 te po in hei OMA dei den chen hian in an section chung ti fine atlang an lo nei vele me ka chuan hei tuna hian kabula hian an leader zualte a oma ni hi section malak na le ti vel te member zat te kha kan an zot vele angai zualte section atlang in lo nei me ka to kena hian member point chuak tha alang lo lama te pon lo om thowa ti chuan section 5 gom chunga hian OMA member engzat nge om tia kha nim sil themo section 5 fi rasiveng OMA section a hian in ate berkandia tuna hian members an hi le par kuvel kan nom ate berapo member chu inom velo tho mai mo te chuan ani le faina chungchang thua hian tukin OMA dei ba ka hian malang na in lo nei to emo ma chop emo angjong khan enge roman na te in lo nei to em ti la kha ne kan section ni kan van ya a fai thei khop me section 5 hi ma han lak don po hian in ti tu ri kan nga lu tuk lowa OMA minga amo phunna la tu te po hi kan van nei kan tia chuan ni malak na hi ma chop kan le ya project ka kan nei ni section chung final na tlang le kan tia tam thiang ber chu kan ma chop ani ya chu ni mai chi ma chop ba da rim rim project ka hiala nei po kha ro pui tham to rim sima ti chuan a final ngor ngor lo zong te point ti ang enga thil dang zong po in kumina hian malak to na te mo ma chop te mo enge mo khatiang vela kha a section ang zong roman in lo nei to te soi thei te omem ya hei chiat ni chungchang a khonte sep khonte achang han chiat chang le han chet phel chang te te ong ve thina in rin thu chang te pon yang chu chu hetiang ko a poi hian ko khom te kan la tuma a khon tu te hi chuan section chunga hian in dia kan sei to angin fine kha project ka kan nei hrim khania chuan in chumi pa ka chuan in property nei bel te kan tuma thut le ko hi kan langa tok lo duangin chuan gas ban na tiang rang ti khan chi sang property nei bel ti te po ti khan ma kan la so ve me kan ni ani ta chu ma chop le ti tur te po in la nei nuala ne ya chuang te in ti pui tin theina tu ta chun du sakna kan lan chuwa ti chun voin OMA dei voi somriat le pariat na lim tak ta mang turin du sakna kan lan chu ani lo lu tu ke OMA dei voi somriat le pariat na voin hei rasiveng OMA ten kan mang meka tuna hian in section 4 wam chunga kan noma section 4 te hian zingkara he OMA dei den chen hian hian section chung ti fine tlang hela hian ni sapet quarter sa kan OMA secretary pu zeti hovin anlo nei meka thu lema zong te an section malang na tlang pui te kan an zo te lokanga he kabula hian pumarina an sectiona secretary nilai adinga he pumarin tuna hian section 4 te section 2 na tlang ti fine an nei ni a section 4 chunga hian member OMA member hi engzat nge tuna hian tundin huna om chu ti kha asoi thei mai em OMA member hi tuna hian mi jathum somnga borvel kan oma amara chu hei mundang om hi an tamma ma zong ma ti turani kan member zinga hian zirna wang te zirna wang na bel wa hian
ani ta chu ti chuan hei faina chungchang ama in la ni kuma po khanin section in la pakhat na te po in lo ni to a tun ueme dei den chen ba ka in ha hianin faina chungchang a hian malak na enge in lo nei to em ma chopin nei am ti lai te kha thiat vele ba chak om ve o chu lai chu nia sui tak ang khan ni kum lam panga te pakhat na kan han nia lo man faina konga khan chuan tung kuma po yan malan sat kan tum biao maya kan project ka po section T5 na tang tam theng ben nei ti kan da top lunga ta ama ro chei tun na hian han T5 na season alan em lo wang hian malan chu kan nei lawa tun hi T5 na tlang kan nei voi khat na chu nia mi ba ka hian ueme dei ya in khu hong ni mo khu hong mi ba ka hian malan tu sang chop chu kan nei ani along me ti chuan a faina ngom ngor lampang nei lovin a section B ka hian kumin chunga in lo malak to na emo malak na tu ma chop project kan tiang chi te pon yang chu enge khatiang khana lian de emo han soilan du te awmem lia tung kuma hian ma hi kan la em lawa maro chu sumtu na tang kan ya sa check kan siama chu ani fi do maya tun chu ba ka wai me chanchin section chanchin bu ken tu hi kan chua ve ko boka chuan kan hala na tura chuan printer le te ninga tin chu ba ka zirlai chu tha wai me changbik choi moina han pek te ka kan han tum le chuan property house sak chung chang te malak chunjom kan tu mani chung chu malan tu ka kan nei nuala chu ho chu ka soinan tu ni phat mai ka sa ani chu ti tu le ma chom enge mo sa tin ne ya chung de in ti pui tin theina tan chun du sak na kan lam chiwa voin we me dei hlim taka lo mang tu puin du sak na kan lam bok cheu le ora kan lo le hianin ueme dei den chena section 3 ueme rasiveng branch na tlang amala kan kala ti chuan tuna hian hei kabulami hi section 3 ueme an leader sangwal aral bin moya ania tlem kanan zot lo kanga section 3 a hianin ueme member hi engchak nge chu tun din buna hian la hian wai member hi zalile somthum pathum kan om chia mi pai na phet kana har sa em har sali tu lo ve le chia hi la le somthum pathum vel kan ya ba ani ya ani chuan mi uai me dei ya je chu section 2 final na tang in khoba ka hian final ko nga hian ni danga tumtanga malak na in nei to chin em ti lai kha kan sa chak le dewa to chine ka kan nei ve du rang mai final ka tlang chu khat to gin na tlang to kin lo mom na mai ti chuan ni la kumina in malak to na le in malak na tu mak chop engem mo lang sar ju de te se le mai tu te om thu mo kan malak to nai chuan ami chen ni ka kan man ti property hi kan nei de ruang to chu mai ba ka ya kan mak chop le chuan ti theng hi kan siam to rong hoi ve la langa ya ba ka property house bul hi lurem le thei turin kan na chop ani malak na chapa ka lo tin na mu zat du sang na kan man chiwa uai me dei hlim taka lo mang turin du sang na kan man chiwa lo ve tuna hianin hei ueme rasiveng branch section 10 thang zinga section panina section 2 gom chunga kanom le meka vein ueme dei voi somre le parian na den chen hian section 2 gom chung ti faina tlang lo nei vele me boka an hian tuna hian hei kabula hian section 2 an assistant leader pupa puya oma ani hi zona tlem zon kanan zot vele anga he pupa pui voina hian ueme dei den chen hian section 2 ti faina tlang in han nei ta nia ti chuan
heavy in namani section huam chunga in OMM member hi insan nge cheu tun din huna tia kha riat them riat the a chi chun kan soi thei lo wanga zanni somsari le zanni somriat in car kan ni membership fee pe kan record cha section sang sang member claim pol chin ni lo ni chutro ani mai thei ve nual mai ti chon tu kin singa he na tlang hi in thok chok thai na po arum ra ang reng reu mai he ya chem lek zong ngai chi kha ni ya na tlang hi sang nge tu kin na hian in thok chok chu le o nia kan ri nai kan thok chok claim zo kan don nge kan section ni na tlang hi kan thok chok thachin khop mai a mi som thung ve chung an hin chira zinga khan khu te khan nuam lo don de khan mo pa khan ni som thung ve chung an chira tin mani in bulvela lo bung mo tok po hinom dualing ka sia ani chu long ti chu ani le hey final chung changa tu kin a hin we me de ya mai nan la nia we me de den chinin hemi ni lo hi amal me mo amala lo malak to na te in lo nem ani lo point anu lama hian ma chop enge mo final chung chang bi ka hian eng king nge khati lai kha malak na te malak dang zel tu rang chi te in lo nei ten ti lai kha rit le batsa nia lo mong khop ngoi kan section hi nia section chung mi puite kan trong hu thla ni lo sela adai fem de wa le a chuan moi de kan ni wang hian faira chung chang bi ga hian malak na tu ri kan nga tin adai do le kong peng in pho te hi tam ve wa hi tin por te hi kan nei thu awang hian ma hi kan lana sakut mai tin anga te hian in friat tirin mani in bul le avel te ti fire side drain te tin bolhobom weme te le vc te poran lo hunang te po enkol tur te in ma te kan la lekha te kan pe chung tin te mala khatenga mani theyang to in bul le avel ti fai tu tin le watlang kong puiza tu te in kan tia tin ma chop zona patina kha chuani nia faida chungchang bi ka hian tran la na sat kan nga ya tianga chuanin thai to pa natlan kha to kan natlan te le nge mozel hi chu kan tumani hei in tom na tur nei lo te na kan bultan na chau zo te poni ma na nia in section ni hemi a branch som chunga po yen faina kong mala tha lo man te po kai lo dong to chin kha nia la chun som zel nga ti chon ani le kumina hian ma in lo lak to na te emo malak le zel na tu project kan tiang chi te po nian chu ka tiang kha enga section ang zong in an soi thei te omem so kan share thewangin property house kan tia so kan nei a anei ma support te kan niam kan tong wan thil wang pui chang anei ma sepper in yang chu ti mo alo mo me chu so hey in khan kan han tiang te le committee han tiang ate hian mimal in te hi tun laia kan lo chep to a tin si pui len to nu pen chun mi pui han dor kut te po hi hil nuam lo ni theyanga ti ngai tur te foi tu te thin lunga oma achunga hian committee room kan han tiang te le engemo anin thlan anin hu khom do ni kho po mi in han ting mai ngai lo hian tiang te chuanin malak tu mila tin rom han na kan siam meka tin property engemo thut thleng te po hi siat han to hian kan veng hi nia kan ra si veng a hi siat ni biga te hianin kan culture mm thina tianga te hianin section dang han pho zeu te le ko han hnai vai han pho te kan nei thina wang hian thut thleng te po tlem in siam ni sila ka te gas burner kan han tiang te le no kan han tiang te po ha ti bel sel kan tu ma te chon malak kan tu ani che in ma ba ga ko in malak na tur ala sa thale maya ni bo ni sela in malak na tur nga jong lo thing ngei tu po in du sakna kan lan chiwa voin we me de lim ta ka mang turin section we me member te du sakna kan lan chiu ni lo mi to ke hian in OMD den chena section 1 rasweng OMD te na tlana kan kalle chi atuna hian in kapula hian section 1 a an assistant leader pu lo chungwa amani zona frame kan han so tele tange chuan section 1 OMA hom chunga hian OMA member engsa nge om te kha din pula tuna members a ja so ami chi mi pa chun
kia sang phil kel a har em ai kan ve da khlai mi pan tam sok em chia ai mai che hi tam zok man section 1 a chuan mai chia an tam sok ka chuan in hei we me dei den sin in section 2 ti na ki pa na plan in ya hemi we me dei den sin kerlo hian hemi in no mani section 2 ti pa na plan a hi amo ka ti ko ma la na pa na ko ma la na in nei to chin em ti la ya kha ti da ba cha kan tun sumai tang kan la nei che la kum tang a ro ha chuan kan nei le pau mai chuan hei hi bultan na nia mala chun zom zel tum na te omang em tuma alom ome te chuan ani chuan in OMA section 1 ina in malo lak to na kumin chung bi ka in mai lo lak to na te le ma chop nga lian de han sui te omem la ya ka tuma hian yes ba na sta e wami ka thara ya ana maro chu se pha te lo ni wang han tuma ngan chung te po chung chebe to na alak ma tur tam ta pa ma hai dam property house te po ri an chi chata rong te la mai lo ni han ti rong ni ya ti ma chu tin to chuan sum le pai te lo ngai tu na hian sum to kin oi me te rom tu kola sapet po ta le mun siam ni anin zor ta me ka in la ma to chu malak ma pal pi te mani le we me de tu ta kin ma ni se na ka ma che